Show me all the... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Arsil. Dan kali ini saya sudah berada di Desa Tassese, Kecamatan Manuju, untuk mengunjungi air terjun Tasimbung. Simak videonya dan let's go. Di sini saya bersama teman saya yaitu Iko dan Mas Dita. Kenapa kayak lelah sekali, Mikyo? Hah? Kayak lelah sekali. Tidak, belum pemanasan ini. Oke, di sini ada jalan bercabang, jadi kita ambil ke kiri. Oke, sekarang kita sudah tiba di air terjun Tasimbung tingkat 1. Jadi air terjun Tasimbung itu ada 2 tingkat. Ini tingkat satunya. Keren kan? Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju air terjun Tasimbung tingkat 2. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up. Sudah tiba di air terjun Tasimbung tingkat 2. Ini dia pesona air terjun Tasimbung tingkat 2.